ni saha irengaho iminota 30 hano mu gihugu cy'u Rwanda haba hashyushye ku rwego rwo hejuru, aho usanga buri umwe afite amakuru y'ikiri kuba ndetse afite amakuru y'ikiri kujya mbere. Akaba ari imwe mu minota rwose u Rwanda ruba rushyushye ibijyanye no gucuruza, by'umwihariko mu gace iki gikorwa kiri kuberamo, bikaba biba biri ku rwego rwo hejuru bitandukanye nuko byari bisanzwe bikorwa n'abindi. Ndavuga ikitwa Thousand Hills Derby cyangwa se derby y'urw'imisozi igihumbi. Iyi ngiyi rero ikaba ari match cyangwa se umukino uhuza ikipe ya APR Nyamukandagira ndetse n'ikipe ya Murera cyangwa se Rayon Sport. Iyi match rero cyangwa se uno mukino ukaba ari umukino usiga impaka nyinshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ukaba ari umukino usiga amatiku ndetse ukaba ari umukino usiga abacuruzi bamaze kunguka, bitewe nuko hari amakampani menshi aba yagiye yamamaza acuruza ibinyobwa aba yagiye acuruza, ndetse na stade yiba yamaze kwakira amafaranga y'amatike. Rero uyu mukino ukaba uteganyijwe ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 11, ukaba ari umukino wa mbere ugiye guhuza ano makipe yombi, akaba azakinira kuri stade Amahoro i Remera hano mu gihugu cy'u Rwanda, stade international rwose. Uyu nguyu ukaba ari umukino ikipe ya APR FC na Rayon Sport zizakina wa mbere muri shampiyona y'umupira w'amaguru wa 2025 2026. Reka mbanze nguhereze ikaze gukurikira iwacu topic budahwema, nguhereze ikaze weho utwumva cyangwa ukadukurikira umunsi kundi. Mwibutse gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuno muyobora cyangwa se utari wagakora ariko dusanzwe tubana, ibuka kandi subscribe ubundi ufungure akazogera kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi kundi, kandi ntukajye ucikanwa n'amakuru tukugezaho. Rero nkuko nanjye mbikubwira, ikipe ya APR FC cyangwa se uyite Nyamukandagira iraza kuba ikina n'ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo tariki ya 8 z'ukwezi kwa 11. Abafana benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda rwose bafana shampiyona y'umupira w'amaguru, iyo bategereje uno mukino bawutegerezanyije amatsiko, ndetse n'abatari abafana igihe nk'iki ngiki usanga bambaye ubururu n'umweru cyangwa se umukara n'umweru bitewe n'iyo weho witeguye gufana. Rero ndagira ngo mbanze nkubwire yuko ibi ngibi rwose ku munsi w'ejo turabitegereje, aho umukara n'umweru, ubururu n'umweru ariyo mabara azaba yambawe hani wacu i Nyarugenge mu rw'imisozi igihumbi kurusha ayandi. Ariko kandi akazaba ari n'imaka nyinshi hagati y'abafana, akazaba ari imaka nyinshi hagati y'abakurikiye uyu mupira niyo baba badasanzwe bafana. Ngiye mwagiye kumubona abavugizi b'aya makipe bombi dukunze kumenyera nka Jangwani wa APR FC ndetse na Wasiri w'ikipe ya Rayon Sport bagiye bateguza uyu mukino. Ariko kandi uyu mukino ukaba wagiye uberamo ibikoryo cyangwa se udushya twinshi tugiye dutandukanye, kubera yuko uyu n'umukino uba ugiye gucuruza cyane. Uyu n'umukino rwose uba ugiye kubica bigacika, aho twagiye tubona rwose abarimo Perezida Tade Munyakazi Sadate bagiye bitabira imyitozo ya Rayon Sport yitegura ikipe ya APR FC, bababwira bati basore bacu courage, babwira ati nimwitegure ubundi twitegure guhangana n'ikipe. Ngiyi ni match ibikomeye cyane rwose, aho umukino wamaze guherezwa umusifuzi nawe w'icyogere hano mu gihugu cy'u Rwanda, Kayitare David akaba ariwe uzaba arimo arasifura uno mukino. Umusifuzi rero ndagira ngo ubwiye yuko ari umusifuzi usanzwe afite ubuhanga ndetse umusifuzi usanzwe afite uburambe bukomeye cyane kuri ano makipe yombi, akaba ari uzasifura umukino Kayitare David. Rero ikipe ya Rayon Sport sibyo gusa, kubera yuko umwe mu bizungerezi, umwe mu bakobwa bafite agatubutse hano mu gihugu cy'u Rwanda yaje kwa yabemerera prime y'amafaranga. Uti ayo mafaranga arangana te? Uwo mukobwa ninde? Uyu mukobwa rero ni umukobwa wamenyekanye cyane yuko afana ikipe ya Rayon Sport mu mwaka wa 2023, ubwo yari kumwe n'itsinda rya Kigali Boss Babes ryakundaga kwita KBB. Ubwo baje kuri match Rayon Sport yagombaga gukinamo na APR FC, baza bambaye amajezi ya Rayon Sport rwose, ubona yuko ari abakobwa baberewe. Uyu na wundi rero akaba ari Alliah waje kwemera gutanga prime mu gihe iyi kipe izabitsinze APR FC ku munsi w'ejo, avuga yuko azarekura akayabo k'amafaranga angana na miliyoni 2 z'agahimbaza musiki. Uyu Alliah usanzwe yaramenyekanye mu gukina amafilme ndetse akaba yaramenyekanye nk'umufana ukomeye w'ikipe ya Rayon Sport FC, akaba yamaze kwemera yuko nibatsinda rwose azabahereza agahimbaza musiki kangana na miliyoni 2. Ese weho uramutse urebye ugakoresha amaso yawe urabona ikipe ya Murera ni ikipe ya APR FC ari ye kipe uhereza amahirwe yo kuzatsinda uyu mukino?
Mwibutsa yuko Rayon Sport ari nyuma yo gutakaza umutoza Afahami ya Lotfi, gusa yamaze kubona undi mutoza rwose bavuga yuko ikipe iri muri forme kandi tumaze iminsi tubona imyitozo yabo imeze neza cyane, tubona yuko ari abantu bari tayari ku ikipe ya APR FC. Nubwo umukinnyi wabo nka Memerida atameze neza, ariko siwe bashingiyeho, nayo ni ikipe igaragaza yuko iri tayari gutsinda iyi derby. Ndagira ngo yuko uyu ni umunsi w'umuriro muri shampiyona y'u Rwanda Premier League. Ndagira ngo yuko uyu nguyu ni umunsi w'ibyishimo ku bafana bazarara ikipe yabo itsinze indi, kubera yuko uwo munsi aribo bazaba bafite uruvugiro. Natwe rero nka Iwacu Topic tukaba twiteguye kukugezaho amakuru ku yandi, tukwibutsa gukanda subscribe ndetse ugafungura n'akazogera kugira ngo utazajya ugira ikigucika. Ngiye tuba tubanye nkugezaho n'amakuru yose, rero ndi fixe nk'ibisanzwe.